Okay, exercise 4, show that equation 3 minus cos x equals to x cubed has root between 0 and pi using Newton-Raphson method at starting point pi over 2, determine the approximate root. Okay, correct to 3 significant figures. So ni kena hati-hati juga Dia kadang-kadang dia guna decimal place, kadang-kadang dia guna significant figures. Yang ini dia guna significant figures. Lain lah dengan decimal place. Okay, kalau tak ingat ada, kena rujuk balik lah buku tingkatan 1 Okay, so prosedur sama juga. Okay, so equation dia adalah 3 minus cos x equals to x cube. So kita nak check dulu, ada tak solution between 0 dengan pi. Okay, so first kali kita susun dulu. Bagi sebelah kanan tu jadi 0. So dia akan jadi 3 minus cos x minus x cube equals to 0. Okay, satu macam ni. Ataupun mungkin ada yang nak susun dia jadi x cube plus cos x minus 3 equals to 0. Pun boleh. Dua-dua ni kita boleh gunakan sebagai fx. Nak pakai yang ni fx boleh. Yang ini fx pun boleh. So ikut kamu lah. Okay, nak pakai yang mana? So saya pakai yang ini. So fx adalah 3 minus cos x minus x cube. So sekarang kita nak check dulu. Okay, betul ke tak dia punya root tu ada between 0 dengan pi. So kita kena gantilah f0 dan f pi. Okay, so kita ganti. Okay, cuma ini kena hati-hati sikit sebab bila equation tu melibatkan trigonometry. Okay, yang pertama sekali kamu kena tukar dulu mode calculator kamu ni tak boleh pakai degree dia mestilah mode radian. Kalau pakai radian ni memang dia akan silap lah. Okay, so first kita tukar dulu. Okay, angle unit dia jadikan radian. Okay, so baru kamu masukkan function 3 minus cos x minus x cube. Okay, so yang pertama kita ganti 0. Ganti 0 dia dapat 2. Okay, satu lagi kalau ganti pi. Pi di sini shift pi. So dia akan dapat negative 27.0 something lah. Okay, so yang penting dia kena ada change of sign lah. Satu positif, satu negatif. So that's mean root tu ada between 0 and pi. So buatlah conclusion macam tadi. There is a change of sign. Okay, therefore there is a root. Okay, in interval ataupun in between 0 and pi. Okay, so conclusion ni kena ada lah. Okay, so barulah kamu buat dia punya Newton-Raphson. So untuk Newton-Raphson dia dah bagi dah nilai starting point dia. Maksudnya dia dah bagi x0 kamu mesti guna pi over 2. Tak boleh pakai nilai lain Okay. Dan untuk guna Newton-Raphson dia kena ada f prime. Kena differentiate dulu function tu. Okay, so differentiate 3, 0. Differentiate cos akan jadi negative sign. So dia akan jadi sin x. Okay, differentiate x cube akan jadi negative 3x square. Okay, so ni kena hati-hatilah sebab bila differentiation nanti kamu belajar dengan integration kadang tukar-tukar dia punya root tu. Okay, so kemudian tulis dia punya formula Newton-Raphson dulu. 3 minus cos x minus x cube over sin x minus 3x square.
Okay, so kita masukkan first approximation kita dulu, pi over 2 untuk dapatkan x1. So pi over 2 minus 3 minus cos pi over 2 minus pi over 2 cube over sin pi over 2 minus 3 pi over 2 square. So macam tadilah kamu masukkan formula ni dalam calculator, x minus fraction tadi 3 minus cos x minus x cube. Okay, so kita start iterate. So untuk dapatkan x1 kita ganti x tu sama dengan pi over 2. So tulis pi over 2. Okay, so dapat 1.434. Okay, so sini dia minta dalam 3 significant figures, tapi sini saya dah bagi 4 significant figures. 1, 2, 3, 4. Okay, so cukup lah 4 significant figures. Lepas tu iterate balik. Masukkan nilai dia 1.434 ni masuk dalam formula Newton-Raphson. Nilai check sikit lah nak kena tulis nilai tu. Okay, so calculate answer sama dengan. So dia dapat x2 sama dengan 1.41 8 for decimal place sorry 4 significant figures untuk x2. Lepas tu samalah ulang balik proses tu so tunjuk ganti dalam formula ni at least 3 kali. So kena tulis satu lagi lah untuk x3. Okay, saya malas dah tulis. Tapi saya tekan calculator je lah calculate answer sama dengan. So kita dapat 1.418. So dah stop changing. Okay, dia dah stop changing. So boleh stop aja kita punya iteration. Jadi kita punya jawapan dia kita akan dapat x equals to 1.42. Okay, 3 significant figures.